Igitondo cy'umugisha kuri wowe ukurikiye TST Sports Rwanda. Ni amakuru ya resultats za weekend rero, aho icyumweru kiba cyadusigiye byinshi. Nabangiye kukunyuramo bimwe mu by'ingenzi byaranze iyi weekend tuvuyemo. Mbibutsa rero gukora subscribe umwe mutarabikora. Amakuru yaranze iyi weekend itambutse rero muri siporo turayahera hano iwacu mu Rwanda. Muri handball igikombe cya Afrika kikaba cyahumuye kabisa, aho kuri iki cyumweru amakipe amwe namwe yamaze kugera hano mu gihugu yifatanije n'abanyarwanda muri Car Free Day yabaye ku munsi wo ku cyumweru. Harimo muri ayo makipe harimo ikipe y'u Rwanda, ikipe ya Gabo, ikipe ya Cameroon, zose rero zikaba bari kumwe n'umuyobozi wa Ministeri ya Siporo barifatanyije n'abanyarwanda muri Car Free Day yabaye ku cyumweru. Ni mu gihe habura iminsi mikeya gusa, iminsi igera kuri 2 kugira ngo kino gikombe gitangire. Amakuru kandi reka nyakomereze muri volleyball, aho imikino igiye itandukanye nayo yabaga. Muri iyo ndababwiramo iy'ingenzi nko muri mu bagabo ikipe ya Kepler yatsinze amaseti 3-2 ikipe ya Rege, nako kandi Police Volleyball Club yatsindaga amaseti 3-0 ikipe ya Kirehe. Undi mukino kandi wabayemo gutungurana gukomeye, ikipe ya East African University yatsinze amaseti 3-1 ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Aho hari mu mikino y'amaboko kabisa. Reka twerekeze mu mikino y'ikiciro cya kabiri mu bagabo. Ni imikino yari yagarutse habakina imikino yo kwishyura ku munsi wa mbere. Ikipe ya Sunrise yo mu karere ka Nyagatare yaje gutsinda ikipe ya Sina Gerard ibitego 2-0, mu gihe ikipe ya Dax yatsinzwe na Muhazi yisanze wayo ibitego 2-0. Ikipe ya Motari FC yaje kunganya na La Jeunesse 0-0, mu gihe Nkombo FC yatsinze Vision Jeunesse Nouvelle ibitego 2-1. Nyanza FC kandi nayo yatsinze ikipe ya Alpha igitego 1-0. Undi mukino wabayemo gutungurana gukomeye, City Boys yaje gutsindwa na Vision FC ibitego 4 byose ku busa. Nk'ibisanzwe rero icyiciro cya kabiri akenshi ntabwo kijya kiburira maganize jya zibura kabisa. Ikipe ya Ejo Heza yateye forfait ikipe ya Kamonyi. Ngira ngo rero byari ibyo mu cyiciro cya kabiri. Ahubwo reka nihutire nkomereze mu cyiciro cya mbere mu bagabo, aho hari gukinwa imikino isoza fazare. Ni ya mikino y'inyongera rero itari yarabereye igihe. Ku munsi wo ku wa gatandatu nibwo byari byitezwe ko ikipe ya Rayon Sport iza gukina Al Hilal na Al Hilal. Ni umukino wari wabereye muri Stade Amahoro. Uyu mukino rero waje kurangira Rayon Sport ikomeje kuremba kabisa. Rayon Sport ikomeje kumererwa nabi nk'ibisanzwe, kuburizwa amahoro mu mahoro ni ibisanzwe. Yaje gutsindwa ibitego 4 byose ku busa. Abahungu bari Hilal baba birukanka cyane ku munota wa 10 gusa. Uwitwa Eli Haji Kani yari amaze guterekamo, kandi nanone ku munota wa 54 Girumugisha Jean Claude yari yamaze guterekamo igitego cya kabiri, mu gihe ku munota wa 59 uwitwa Yahudi Omar Taha nawe yari yashizemo igitego cya gatatu, igitego cy'agashyingura cy'umu cyaje mu minota 90. Abareyo bakomeza kwijujutira umusaruro ikipe yabo ikomeje kubona utari mwiza. Shwanyaguza Rucagu ibi bintu nago natubabarira aratubabaza banyemerera sanga ubutumwa kuri Murenzi Abudara ndetse n'umutoza wa Rayon Sport uyu munsi. Ndagira ngo mbaze Murenzi, turirukana umutoza cyangwa turirukana abakinnyi? Bukeye bwaho kandi ku cyumweru hari hitezwe nanone undi mukino umwe. APR FC yari buze kuba ikina na El Merreikh. Uyu mukino rero ukaba waraje kurangira ari ubusa ku busa. Muri uyu mukino APR FC yari yaje kubonamo igitego cyari cyatsinzwe na Dauda, ariko umusifuzi wo ku ruhande aracyanga avuga ko hashobora kuba habayemo gukingiriza umuzamu. Ni ibintu bitigeze bishimisha abakunzi ba APR FC
uyu mukino aho waje kurangira maze bakajya no kwigaragambiriza ku marembo ya Ferwafa aherereye hariya i Remera kabisa. Ni mu cyari gisa n'imyigaragambyo, abafana ba PRFC bagaragaza kutishima, bagize bati uyu musifuzi ibintu dukore ikipe yayikineza pe nacyo nyishinja, kandi ashoteye hagati si ari muri urubuga rw'amahina, ashoteye hagati nibabireba neza twe ntacyo tuburana, ariko Imana izabimubaze uyu musifuzi, Imana izabimubaze. Mvuye hano iwacu mu Rwanda kandi reka nerekeze muri Afurika. Igikombe cya Afurika cyajyaga ku musozo, imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika rero yarigeze kuri final. Harategerejwe umukino Senegal ikina na Maroc yari yakiriye iri rushanwa. N'umukino rero watangiye ku isaha y'isa 3 z'ijoro, ni ku cyumweru. Umukino wari wasifuwe n'umukongomani. Uyu mukino rero watangiranye imbaraga zikomeye cyane, amakipe yatakana, na bintu byo gufungana byari birimo, ariko ubwugarizi ku mpande zombi bakigaragaza neza. Uyu mukino rero waje kubamo agashya, aho ikipe ya Senegal yaje kuba yikura mu kibuga, ni kuri penalty yari itanzwe ku munota wa nyuma. Abanyasenegal bavuga ko iyo penalty atariyo, bikura mu kibuga rwose basubira mu rwambariro, nyuma yuko abahungu ba Senegal umutoza wabo Pape Thiaw ababwiye ati mwisubirire mu rwambariro. Bavuga ko umusifuzi ngo yaba ari kubiba kabisa kuba yatangiye penalty. Hano rero umukinnyi Sadio Mane yaje kwigaragaza nk'umukinnyi mukuru, maze ahamagara bagenzi be arababwira ati mugaruke dukine, ntabwo kwivumbura ari iby'aba professionnel, ntabwo bigaragaza ubu professionnel kabisa. Mu gisa rero mu byo benshi bagiye bavuga bati ni penalty yakuweho, niko bamwe babyise bati ntabwo ari ukuyirata ahubwo iyi penalty yakuweho. Rero baje kuba bagaruka maze penalty iratangwa, ariko Ibrahima Diaz yaje kuyitera mu buryo bashaka gukora nk'aga pushnet, ariko ayishyira mu biganza by'umuzamu Edouard Mendy. Bamwe bavuze yuko atari no kwirata ahubwo ngo ari mu buryo bwakozwe nko gukemura impaka muri make, izi mpaka kugira ngo iyi penalty ayitere muri ubu buryo. Rero Senegal ikaba yaje gutwara igikombe. Igitego cya Senegal rero kikaba cyaje kuboneka gitsinzwe na Pape Gueye. Nuko Senegal rero itwara inyenyeri, ibona inyenyeri yabo ya kabiri, batsinze Maroc igitego 1-0. Ariko n'umukino wateje imvururu koko, wavugishije benshi amagambo atari make. Ubwo Walid Regragui umutoza w'ikipe ya Morocco birangira atabashije gutwara kino gikombe. Maroc rero ikomeje kumererwa nabi kuko iki gikombe giheruka mu 1976, imyaka igiye kuba 50. Amwibutsa ko ku wa gatandatu rero hari hakinwe umukino wo gushaka umwanya wa gatatu. Ni umukino Nigeria yaje kwegukana itsinze Misiri kuri penalty, maze begukana uyu mwanya wa gatatu. Reka kandi muri Afurika ubwombe mavuye nerekeze i Burayi. Amashampiyona yakomezaga agiye atandukanye, imikino myinshi itandukanye yarabaga, ariko mu y'ingenzi yabaye nuko ikipe ya Manchester United n'umutoza mushya Michael Carrick, Manchester United ikaba yaratsinze ekipe ya Man City ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Brian Mbemo ndetse na Patrick Dorgu, mu gihe ekipe ya Chelsea yaje gutsinda Brentford ibitego 2-0. Liverpool nayo nikomeje kumera neza, inganya na Burnley igitego 1-1. Mu masaha nimugoroba rero ubwo Manchester United abafana ba Arsenal basereburaga bati yakoze umuti, igikombe turagitwaye,
nibo bari bategerejwe rero mu mukino Arsenal yari itegerejwe gukina na Nottingham Forest, bavuga bati ishobora gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 9, ariko Arsenal uyu mukino bitunguranye yaje kunganyamo na Nottingham Forest ubusa ku busa, birangira ikinyuranyo kikomeje kuba amanota 7 yonyine. Undi mukino Aston Villa ikaba yari yatsinze Everton igitego 1-0. Rero urutonde nta cyahindutse, Arsenal iracyayoboye n'amanota 50, Manchester City ni ya kabiri n'amanota 43, Aston Villa ni ya gatatu inganya n'amanota na Man City amanota 43, Liverpool ku mwanya wa 4 n'amanota 36, mu gihe Manchester United yahise imanuka ikaza ku mwanya wa 5 n'amanota 35, Chelsea n'amanota 38. Ubwo wajye gushaka izitwa za Tottenham urakomeza ushakishe ugacana itoroshi ukamanuka ifiyo ku mwanya wa 14 niho Tottenham iherereye n'amanota 27. Akaba ari kuri mikoro, akaba ari Pacifique de Captain ukomeje kumva, nkomeje kugusaba ngo ukore subscribe kabisa. Andi mashampiyona yakomezaga kandi ni La Liga muri shampiyona ya Espagne, imikino y'ingenzi yabaga twavuga Real Madrid yaje noneho itsinda ibitego 2-0. Mu mukino wabaye ku isaa 4 z'ijoro, Barcelona yatunguwe kabisa, iratungurwa itsindwa na Real Sociedad ibitego 2-1. Byashobokaga ko Barca yari buze kubona inota 1, ariko Barcelona rwose bataye concentration nyuma yo kwishyura igitego cyatsinzwe na Rashford, maze bahita batsindwa igitego cya kabiri n'umwanya munini cyane waciyemo n'umunota 1 cyangwa iminota 2. Umukino rero uza kurangira gutyo Barcelona itakaje. Uyu mukino waje no gutuma Barca ihagarika agahigo cyangwa se unbeaten yabo y'imikino 11 bari bamaze mu marushanwa yose badatsindwa. Uyu mukino wabakostinze no kuba bagumye ku mwanya wa mbere, ariko ikinyuranyo cyagabanutse. Ubu Barcelona ni ya mbere n'amanota 49, ikurikiwe na Real n'amanota 48, ikinyuranyo ni inota 1. Villarreal kandi nayo iri ku mwanya wa 3, TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us.